За сайн байцгаана уу бүгдээрээ сайн байна уу? Хэппи 24-ний ингээс мэдчилж байна. Өнөөдөр манай энд бол маш их олон Малайзиас ирсэн зочин дөнгөж цаг биднээс өөрийнхөө төрөлжийг үзүүлдэг. BitClub Network компани Mega Monster байгаа. Түүний төрөлжинд болохоор нэг их мөнгө байхгүй гэдэг ингээд $500,000 айл зориулж зарцуулж байгаа гэж ярьж байна. Тэгээд өнөөдөр бол түүнээс баян асуудал юрдийн асуулт асууя. Бидэнд бол хүмүүс одоо биткойн олборлолтод яагаад заавал хөрөнгө оруулалт хийх ёстой вэ? Шууд зах зээл дээрээс биткойныг авч болно шүү дээ. Энэ талаар асууж өгөөч. What is the reason to invest in Bitcoin mining if I can just buy Bitcoin? No problem. Okay. So that's the main question. Yes. People are like, why? Майнинг олборлолтод яагаад хөрөнгө оруулалт хийгээд Ask me this байгаа question. I'm gonna say, keep your money, buy some Bitcoin. We'll see you next year. За надаас бол хүмүүс байна асуудалтай би хэлдэг. Та нэг биткойн ав. Шууд аваад тэгээд жилийн дараа ингэж ярилцъя гэж хэлдэг. To convince you about Bitcoin mining when you have already decided to buy Bitcoin yourself, right? Потому что у меня нет времени убеждать кого-то, тебя, например, да, человека, в том, что добыча биткоина выгодна, если ты уже в голове себе решил, что это не так. Bitcoin mining is not for everybody. Потому что добыча биткоина не для всех. Smartest people in the world. Это для самых богатых, самых обеспеченных, самых умных людей в мире. Я не думаю, что ты принадлежишь к какой-то из этих категорий. Ты еще не богат? Наверное, недостаточно богат. Недостаточно. Просто покупай биткоин. Держи при себе. А добыча биткоина только для людей этих трех категорий. Самых богатых, обеспеченных и самых умных людей в мире. Ты просто не подходишь по критериям стать участником BitClub Network. Тогда у них недоумение просто. I don't want to convince you. Я просто не хочу никого переубеждать. If I convince you, this is good. I just try to sell you something. Потому что когда я пытаюсь кого-то в чем-то переубедить, такое чувство, что я что-то продаю, впихиваю человек сразу же начинает в позу защиты быть, как бы обороняться, находить другие противоречия. Потому что человек думает, ну, у меня деньги, я хозяинка этой ситуации. Да, у тебя есть деньги, ты говоришь, зачем мне нужно давать тебе свои деньги в майнинг, если я могу при себе держать свои биткоины. Если я пытаюсь убедить тебя про биткоин майнинг, то это будет просто трата времени. Поэтому я всегда говорю, что добыча биткоина для самых богатых, самых обеспеченных, самых умных в мире. Прошу прощения, но ты не попадаешь в эти категории. Просто держи биткоин. Это такой саркастический ответ. Но на самом деле есть еще и другой ответ, конечно же. This is the comparison. Okay? I have my own website. У меня есть мой собственный веб-сайт на малайзийском языке. Of course, you can translate in your own way, right? This is the okay. This is what I wrote about comparison of buying Bitcoin and investing in Bitcoin. Биткойн худалдаж авах, биткойнд хөрөнгө оруулах хоёрын ялгаа юу вэ гэдгийг сайтн дээр харуулцдаг. So, if you have
Хэрэг та This is одоо Malaysian ringgit. But if you have $20,000, Малайзийн рингит гэдэг те Например, у человека есть 20 танд тысяч жишээ нь долларов. $20,000 okay, байна гэж үнтэй $20,000. те. Let's say if you have $20,000 now. Например, у тебя 20 тысяч долларов. $20,000 чамд байна гэж More, үзье. right? Может и Because больше. you are rich, Ты but not богатый. richest. Ихч байж магадгүй те яг 20,000-аар та 20,000-аас их баян хүн байж Нет, 20 магадгүй. тысяч долларов. За $20,000. You can buy. Okay, what is the price of Bitcoin now? За одоо биткойны хань шийдтэг те. За 6,000 байгаа те. Let's say 5,000 per Bitcoin now, Например, допустим, на 5 тысяч. and you have За 5,000 гэж $20,000. У үү. тебя 20 тысяч долларов. Танд $20,000 байна. Биткойн хань 5,000 гэж 5,000 you can тооцъё. have 4 Bitcoin, right? То есть на эту сумму можно было бы Та энэ дүнгээр 4 биткойн авах те. 4 Bitcoin, sorry. 4 Bitcoin. 4 биткойн авах те. можно было бы купить. You have $20,000. 20 тысяч You can долларов. $20,000 buy дөрвөн instantly биткойн 4 авчихлаа. Прямо сейчас купить, у тебя лежат Шууд 4 авчиж биткоина. болно. right? 4 Bitcoin. So keep it that За way. 4 You have 4 биткойн. Bitcoin. Тэгээд тебя не авчин хадгалчин $5,000 for Bitcoin. $5,000 нэгийг тэгээд 4 биткойн авчихлаа. Никого не убеждаю ни в чем. Нэг ч итгэж үнэмшүүлэх шаардлагагүй. Потому что добыча биткоина Олборт не бол для тебя. танд таахгүй те. Я повторяю. Bitcoin mining is За, for тэгээд wealthiest, richest. Я все время повторяю, что добыча биткоина Ухаалаг, для самых богатых, баян. обеспеченных для самых Тийм. умных For людей. you. Хандлан хүмүүс зориулсан Нет, бизнес нет. шүү биткойн клуб бол. Imagine if it's for everybody. Just Представьте, что это imagine. для всех просто. За бүгдэд зориулаагүй Everybody wants to buy Bitcoin mining. Если бы все хотели бүх купить хүмүүсүүд бол биткойн майнинг что бы произошло с миром? ороод ажилчуул яах You вэ? want to Юу болох вэ? travel, you're gonna call taxi. Например, если ты хочешь куда-то ехать, ты звонишь такси. You call Та taxi. аялахын тулд ингээд такси руу Hello, can you дууддаг come те. pick me? Можете заехать за мной? Та Sorry, I stopped driving. Извините, я уже авчихгүй юу? I have не могу. Bitcoin mining machine already. Я Үгүй, уже би орчихгүй, типа би не вожу такси, потому что у меня... биткойн олбордог машин дээр ажилтдаг гэх How юм you gonna тийм go шүү. to airport? Как вы поедете в No аэропорт? taxi. Нет такси. Такси авахгүй чинь та онгоцны буудлын руу Например, яаж вы явах вэ? хотите заехать в отель. Go to За counter. буудалд орлоо. Подходите, Nobody in the Буудалд counter. орчоод никого нет буудалд на орсон чи хин ч Where байхгүй. is everybody? вы спрашиваете, где все? Энэ хүмүүс хайцсан байна буудалд Все, тэгээд никого асуусан нет, байна все шүү. уволились. Because they already mining Bitcoin. Бүгд халагдсан. Бүгдээрээ Nobody wants биткойн to олборлох гол ингэж Никто не явцсан. хочет работать на регистрации. You sit here in the Одоо very бүртгэл Вы дээр сидите здесь в буудлын хорошем доор ресторане, ресепшн дээр хүн с байхгүй. этой едой, nobody come. но никто не приходит. Тэгээд Вы айгүй хотите гоё заехать энэ шиг в буудал отель, тэгээ где хоол официант? сэтг хин ч No, ирдгүү. they all resign. Зөв жүүлчлэгч ингээд хүмүүс хайцсан. Бүгдээрээ халагдаад явцсан. Бүгдээрээ биткойн олборлох гэж No, явцсан the гэж world байна. gonna collapse. Nobody want to work anymore, right? Да, никто не Тэгэхээр хочет одоо больше бүгд работать. Все хин ч решили ажиллах That's why we хүсэлгүй still бүгд need л ингээд people to be a driver, taxi Поэтому нам driver. Олборт нужно хийх гэдэг быть шүү дээ. водителями такси, работать Тийм на учраас бидэнд бол регистрации. Or some То waiter. есть таксины официант, жолооч, люди, которые үйлчлэгч, менеджеры, зочид буудлын компании. ресепшн, менежер Да, нужны гэх люди. хүмүүс Bitcoin mining хэрэгтэй is шүү дээ. for wealthiest, richest, and smartest people. Потому что добыча биткоина для самых богатых, самых обеспеченных, самых I may Биткойн not be олборт бол wealthy, хамгийн I'm not баян wealthy, I may not be rich, хангалттай ухаалаг хүмүүс Возможно, я не такой зориулсан уж обеспеченный и бизнес. богатый, but I smart a little. но, возможно, я чуть умнее, чем ты. Би баян биш байж магадгүй. Тэгтээ би чамаас арай ч илүү ухаалаг байж Итак, возвращаемся магадгүй. к этой истории. За ингээд эргээд энэ түүхэнтэй ч Например, одоо у вас есть 10 тысяч долларов. $5,000 per Bitcoin. за $10,000 танд $10,000 You have 4 Bitcoin. Keep it that way. 5,000 хаштай бай. For $2,000, $20,000. For 10,000? За $20,000 This is the price. Okay, this is the Дөрвөн price of биткойн авах нь шүү дээ. 10,000 per Bitcoin. О, окей, окей. Now the price change already. Okay. Окей, я. We keep it Всё. that way. Then 20. You have $20,000. Price of Bitcoin is 5,000. Хорошо. за We can have 4 Bitcoin. биткойны хаш 10 одоо долларов мы можем купить 4 биткоина по цене 5000. $5,000 Да. тий 20,000-аар 4 биткойн авнаа. 3 years time. Через 2-3 года. 2-3 жилийн дараа Price of Bitcoin биткойны хаш convert into maybe jump to 10,000. Допустим, 10,000 через годод 2-3 өсчихье гэж года стоимость бодъё. биткоина уже 10 тысяч, а не 5. Wow, you also happy, right? Because you та have 4 бол их Bitcoin. баяртай шүү Сейчас у дээ. тебя Та 4 4 биткойн. Now your биткойнтой money чинь from 20,000 now double. Теперь твои за деньги 20,000 сейчас чинь одоо 2 дахин ихсээд 40,000 болчихлоо. Not Бэлэн yet, мөнгөөр because you тий. haven't За энэ converted. бол сайн. А еще Яг не л та энийг бол наличных, еще только в биткоинах, но потенциал есть на 40 тысяч. Okay? тий бэлэн болгоно шүү дээ. You 40,000-аар only тий. have 4 Bitcoin, but the value is 4 40,000. То есть биткойно у тебя по-прежнему 4 20,000 биткоина, байсныг но ценность их в долларах, 40,000 например, уже болчихсон. выросла. Та And you want to баярлалаа. sell it? No problem. Ты You can хочешь sell. продать, можешь продать. Зарчих тал How much you асуудаг. want- How many Bitcoin you want to sell? Сколько биткоинов, например, ты хочешь продать? I will ask you. I Та хэдийг always ask. зарах Я всегда задаю хүсэлтэй людей The вопрос. way ингээд I асуудаг. share with people, Как я делюсь
делюсь when he asks me, информацией. I always ask То есть him. человек задает мне вопрос, я задаю ему вопрос. I never За хүмүүс над руу асуудаг би Я буцаагаад никогда не бас отвечаю просто, чтобы я асуудаг та говорила. би Я все время люблю шууд общение. хариултгүй хүмүүстэй ингээд харьцаад асуух дуртай, харилцан ярилцах дуртай. Ягаад гэвэл хүмүүс юм боддог. Например, человек скажет, я хочу продать все биткоины. Би бүх биткойноо заръя You гэдэг. can have all Хорошо. $40,000. Тэгвэл сайн байна та тэгэл бүх биткойноод зараад $40,000 You олжлоо. give to somebody, То right? есть кому-то ты дал свои биткоины. Тэгээд хин нэг нь How many Bitcoin? биткойн You have? олчлоо шүү дээ. Чи хэдэн биткойн туурсан бэ? Zero. За тэг 40,000. Но биткойн наличных байхгүй. кармане Тэгтээ лежит. бид мөнгөтэй болсон. Богатый человек. Богатый. Тэгтээ та баян болчлоо. Then Тэгсэн чинь дараа the next, maybe next year or next month, Да, дараагийн через жил год ч юм или уу, даже дараагийн сар ч юм уу price jump to 20,000. дахиад цена резко подскочит до ханш 20 тысяч долларов. 20,000 болчихвол яах вэ? So I come back to you. Я к тебе снова За вернусь. би чам дээр You дахиж want to эргэж have ирээд Bitcoin to sell? У тебя есть чи надад биткойн байна уу? Надад авах уу? Би авъя. How how much money you have? Сколько Чи денег, хэдэн хичнээн left мөнгөтэй from those money? Yeah. Сколько денег может остаться из тех денег? которые нөгөө ты мөнгнөөс давал? чи хит вэ? 40,000, right? Да. 40,000 Да, доллар. 40,000. За 40,000 байж Bitcoin байна. now? Теперь ты хочешь купить биткоин? 40,000-аар например, снова? биткойн авах уу? Теперь За. Up to you. Yes or no? Also, no problem. No. Keep the Үгүй money. гэнэ. За тэгвэл мөнгө хаадгаар авахгүй Next бол month the мөнгө. price. За дараагийн сар Через месяц цена 40 тысяч долларов. 40,000 болчихвол So I яах вэ? still come back to you. Биткойнээс снова би поступаю дахиж money, чам есть дээр деньги? чам мөнгө байна уу гэж You асуусан. don't spend your money? Байна. Чи мөнгө зарцуулаагүй бүгдээрээ байж гэнэ. Байж гэнэ. Тратил, да? Байж байгаа зарцуулаагүй. За тэгвэл Сколько осталось, к примеру? мөнгө хит үлцээ. 10,000. 10,000, okay. 10,000. I have one Bitcoin to sell. У меня есть За. я продажу один биткоин. Надад нэг биткойн байна. Интересно купить? Yes. Авах сонирхол байна уу? Авъя А он гэнэ. стоит уже 40 тысяч. За одоо тэр чинь 40,000 хүрсэн шүү дээ. 10,000-аар чи хэдийг авах вэ? Fraction, maybe 0.2. То есть I кусочек. give you discount. I give you 0.3 Bitcoin. 0.2 биткойн ч юм уу авах нь тий. Би ч юм 0.2 биткойн зарчээ. 10,000-т чинь. Да, и тогда снова купишь биткоин, снова, да, то есть получается За такое. ингээд Okay, the same scenario. You have $20,000. Ну, например, тот же Now. сценарий, За, очень өөр нэг изначальный, да, у тебя хууль, есть да? 20 тысяч долларов. чамд But 20,000 you доллар. decide to invest in Bitcoin mining. Но ты Та решил инвестировать биткойн в добычу олборлт нь с BitClub хөрөнгө Network. оруулалт хийжлээ. BitClub Network-тай How ажиллаа. many positions you can have with 20,000? Сколько можно купить least four пакетов? position, four Как минимум Хэдэн 4 пакета багц основателя. Maybe 4, the- 5, right? 5 есть. Основателя. 4 ч юм уу 5 Five. үндэслэгчийн багц аваа. 5 пакетов Энэ бол основателя можно. 3,500 5 доллар. founders, you can have rebate. За of 5 bonds. үндэслэгчийн багцыг аваад ингээд өөрөө You can байрлуулчихлаа. have at least 500 or maybe $1,000. Yeah, 1,000, Yeah, sure. 1,000. Защищенку можно сразу кэшбэк. Yeah, that's a token of appreciation for become Это BitClub member. BitClub как бы BitClub вознаграждение. болохоор ингээд At least 1,000. урамшуул 5% тань уже приятно. 5% ч юм уу 10% ч юм уу. Remember, you are not buying Bitcoin, you're buying the machine. То есть ты Та покупаешь биткойн не худалдаж биткоин, авч байгаа биш та покупаешь оборудование. машин худалдаж авч байгаа. Төхөөрөмж авч байгаа гэсэн Сколько үг сейчас дээ. сразу есть биткоинов? Когда купил? Да, оборудование. Та хот хичнээн төхөөрөмжтэй байсан 0 байсан. За Но тэгвэл через сайн 30 байна. дней начинается За начисление 30 хоногийн дараа ингээд So тань along the way, бодогдож эхэлнэ л дээ. even if you sleep. И, Та унтчихсэн ч гэсэн машины бодогдоод работают, байна, тий? оборудование, Машин. когда So ты one Төхөөрөмж чинь founder ажиллана. maybe can give you 0.1 or 0.2, I don't know, right? За То есть нэг один үндэслэгч бол пакет танд может принести 0 0,1, Let's say the 0,2 нэг worst ч case юм уу scenario, 0 you 2 have ч юм уу 0.1 биткойн Bitcoin өгнө from дээ. one founder. Допустим, даже 0,1 За бүр биткоин. So in total, five founders 0.1 will have 0.5 биткойн өгч Допустим, у магадгүй тебя дээ. вот 0,5 биткоина со всех. 0.5 After what? After how биткойн many бүх years? үндэслэгч багцаас орлоо гэж үгүй л 2 доо. years or so, right? 2 года прошло. The price 2 goes жил to өнгөрчлөө. $20,000 Добыча идет per 20 Bitcoin. тысяч долларов за биткоин. За 20,000 долларын биткойн олборсон байна. You want to sell that Bitcoin? Ты хочешь, к примеру, продать? Но Чи биткойн зархыг хүсэж чинь үгүй гэнэ. За зарахгүй сайн хадгалж илвэ. You still Байж get илвэ. Bitcoin every day. По-прежнему биткоин приходит каждый Тэгээд день. бас л өдөр болгон биткойноо олборлоод байгаа шүү дээ. Та ус унтчихсэн ч Просто идет майнинг. яаж ийсэн ч бизнес хийхгүй таны өмнөөс бол төхөөрөмж биткойн олборлоод л байгаа. So with total five founder, you will Хамгийн have эцэст 5 бол нэг биткойн олборлоо тий. price now Та 40,000. 5 багцаас 5 биткойн Хочешь олдно. продать что-то? 40,000 доллар хүрц үед та яах вэ? Та зарах уу? Үгүй. я уже не продаю. Би биткойн зардггүй л дээ. You still earn Bitcoin every day. Ты
по-прежнему продолжаешь зарабатывать биткоин? Чи тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээд биткойн олборлоод хизээ зарах уу үгүй юу гэдгээ та өөрөө шийднэ л те. Но что произойдет, если ты Гэхдээ чи нэг биткойн зарахаар ингээд шийдвэл яах вэ? Чи зарах уу? ты сразу получишь 40 тысяч наличными? Тэгвэл тэгээд нэгийгээ зараад $40,000 болно шүү дээ. Цаана 5 биткойноос чинь нэг үлдсэн байж байна. Что мне? За тэгэхээр одоо аль нь ухаалаг байна? Майнинг, да, купить чисто Биткойн олборлолтод хөрөнгө оруулалт хийсэн дээр нь шууд биткойн авсан дээр үү? That's one scenario. За ингээд ойлгомжтой те. Хөрөнгө оруулалт хийсэн ингээд арай ухаалаг гэж байна. Тийм учраас ирээдүйн боломжийг хүмүүс сайн тайлбарлаад үзүүлэх Просто хэрэгтэй. помнишь, ты Тийм учраас присоединяешься та к BitClub Network BitClub. нэгдэх хэрэгтэй байх юм те. Ты не покупаешь личное оборудование, ты к сети Та BitClub. өөрөө шууд BitClub төхөөрөмжийг заботится о ингээд твоем оборудовании. Something happened шууд to авдгүй. BitClub network will Таны одоо мөнгөнд таарах Например, что-то төхөөрөмж случилось с программным обеспечением, төхөөрөмжийг BitClub Network починит там всё. you just одоо хариуцаж засваргуулчилгээ бүх зардлыг хариуцаад ингээд явдаг. Ты просто Та отдыхаешь, uuнд амар живешь своей жизнью и өөрхөн наслаждаешься. амьдралаар амьдрах юм байна what те. happened if you decide to build a business with BitClub А network? что произойдет, BitClub если дээр ты решил та строить ингээд бизнес с өөрөө BitClub? бизнес End up having хийгээд та cycle, юу and гэж maybe you can acquire бодох вэ? 100 Bitcoin in 3 years time. То есть ты будешь зарабатывать и, возможно, даже 100 биткоинов за 3 года заработаешь. та 3 жилийн дотор 100 биткойн олох боломжтой. After 3 years you can have 100 Bitcoin. Например, начал Гурван, всего лишь дөрвөн жилийн с дараа ч юм 20 уу тысяч долларов, 5 энэ пакетов 20,000 и через доллароос 3 одоо года үндэслэгчийн устроился багц авчаад Of course from 3 building. жилийн дараа та 100 биткойн But болох магадaltaй. Тэгвэл мэдээж энэ бизнес хийж яж болно шүү дээ. then the price of one 100 Bitcoin is биткойн $40,000. байж байна. Цена одного биткоина 40 тысяч долларов. Нэг биткойны үн $40,000. Тэгээд та бодоод үзвэл те хичнээн мөнгөтэй байх та. 0 point something Bitcoin Тэгээд 0.0 хэд чинь тийм биткойн зарахад бол энэ что-то, for you to eat every day. чтобы просто For каждый день your, for your daily spending. на расход. та өдөрт 0.1 хэдэн чинь биткойн зараад байхад бол танд хангалттай То есть ты можешь вести тот же стиль жизни, уровень жизни. хөнгөөс If you асуулаа want to те. be like, Таны амьдралын одоо хэв Но маяг если ты чинь хочешь ямар немного байх вэ? покидаться деньгами, you can buy как Lamborghini, говорится, you can buy, купить Тэгээд Lamborghini, та Lamborghini даже унаад частный самолет, you can even хувийн buy онгоцоор private нисч island. болно. даже частный остров, почему бы и нет? Хувийн арч худалдаж авч болно шүү дээ. Бүх юм танаас Да, мы амар снова яагаад вернемся болохгүй к гэж первому те. вопросу. Кто разумный? За эхний асуулт руугаа шилжээ. Хин ухаалаг хин байн бай. Who invests in mining is smarter than За хин биткойн олбор хийсэн болов байх юм. Да, а кто инвестирует не просто в Ухаалаг. майнинг, а именно в добычу вместе с BitClub Network, он самый богатый, самый обеспеченный, самый... BitClub Network хөрөнгө оруулсан хүмүүс хамгийн ухаалаг, хамгийн баян, хамгийн хангалуун байх болно. Only for wealthier, smarter, richest people. And I'm sorry to say, my friend, you are not all one of this category. И я повторюсь снова в конце, За когда би люди тэгээд задают меня этот дахиад вопрос, я хэлбэлтэй отвечаю, что хүмүүс это асуух дээр бизнес для хариултанд самых нь умных, самых энэ богатых, бизнесүүд самых хамгийн самых ухаалаг, обеспеченных. хамгийн баян, хамгийн хангалуун байх хүмүүсийн No hard бизнес. feeling, okay? Никаких обид, так говорится. But very much. no, not yet. The closing part is, Но закрытие сделки, что же там происходит в конце? please, За хамгийн сүүлд нь тийм нууц to help гэрээ байна те. tell them. Я делаю Тэгээд это для того, чтобы би помогать энийг бол людям. одоо хүмүүс туслахын тулд ярьдаг л да. Ганц хоёрын ярьдаг. Например, этот человек не Жишээ нь. заинтересован больше. Но, возможно, он заинтересован, но просто не хочет За признать. тэр себе. сонирхоод байгаа мөртөө тэрийгээ бол одоо ил гарахгүй гэж магадгүй л дээ тухайн юм чинь. I want people to be rich. Я просто сказать этому человеку, я занимаюсь BitClub Network, потому что я хочу, Би чтобы люди тэр были хүндээ богаты. хэлэхгүй би хүмүүс байн Ты, конечно, не байлгахын тулд BitClub Network дээр ажилладаг гэдэг. It's okay. Чи энэ хүмүүсийн тоонд орж болно. Чи тэгтээ өөрөө өсөхгүй все байна. нормально. Шийдвэрээ чи өөрөө гаргах гэдэг Can ингээд you give хэлж me болно. your friend's number? Но может кто-то из твоих друзей, ты можешь поделиться Because I контактом. want to have your За чиний найзнууд ч юм уу, найз чинь найз ч юм уу Because you want to say, you want to keep чи өөрөө хүсгүй байж болно. Чи It's okay. биткойныг шууд авах I байх. just want to have your Тэг friends. нэгт хүсэлгүй. Гэтэ чиний найзуудад бас юм Help people, you want to keep your Bitcoin. боломж Yes, байж yes, I магадгүй. don't want to help him. I just want to have his referral. Я хочу За тоже чам помочь. тусалдахгүй юм аа гэхэд танаа найз нарт тусалж болно гэдэг ингэж ярьдаг. The taxi driver
forever. He wants to stay. Yeah. За чи өөрөө тэр таксигаа барих уу эсвэл ямар ажиллаа ярих уу өөр ажиллаа хийх нь өөр ажиллаа хийх нь It's not that I don't want. I cannot тэгсэн ч help гэсэн you. өөрөө өөрөө баяртай I байна. want to help you. I want to help your За reference. чи өөрөө хүсэхгүй байна. Brother, А чиний найз ах хин чин те give me the number. хамаатан хуршүүд ч юм уу Чтобы я мог... тэднүүсийнхээ What's gonna happen to him? И что Это- происходит тогда с таким человеком? Например, тэднүүсгээ если такое говорят, тусалж что думаешь, Конечно. энэ бизнест дэмжлэг үзүүлж болно. then he wants, so you help him first. Because you said you want to keep Bitcoin, so I cannot help you. Да, I want to help your friend. да, потому что я такую фразу говорю, поэтому... За би тэгээд найз нөхөд тэ иймэрхүү агуулгатай юм ярьдаг. Then we will help your friend. Да, ну то если ты Хэрвээ все-таки чи өөрөө энэ тусламжийг авахгүй бусдад туслал та те өөрийнхөө бусад найз нарт туслах хэрэгтэй. He definitely Өөрөө энэ will. туслалцаа И хүсэхгүй тогда ч этот болно. человек задумывается серьезно change his и mind. меняет Тэгэхэд свое энэ хүн понимание айгүй тийм ситуации. Просто он понимает, что не зря сайн меняется. ойлгодог бодож Возможно, не хэрэгтэй тийм ээ. сразу, He will go back and think. Эхэндээ шууд ойлгохгүй ч магадгүй. а он может, да, подумать, ну каким я был неразумным человеком. Сүүлд нь яг би ямар тэнэг байсан бэ гэж бодох ч үе ирдэг. All right? Yeah. Тийм Очень биз? хороший Тийм пример. ээ. Thank you very much for Маш your сайн examples, good жишээ. example. Да, very good. Thank you. Маш сайн жишээ татлаа. Ну все, друзья, вы получили За тут ингээд целый найз мини-тренинг. нөхдөд Вы ответите на ингээд вопрос. Я надеюсь, что вы будете использовать эту информацию, как бы Энэ принцип очень мэдээллийг прост. Ищите тех, одоо кто хочет ашиглаж развиваться, тех, мэдээлэл кто өгч хочет болно те өөрөө зарабатывать, тех, кто хөгжих хочет помогать мөнгө другим олох людям. боломжтой Ну и бусдад туслах понимает ценность сонирхолтой майнинга, потому хүмүүс что, бол одоо знаете, я отвечаю на этот вопрос очень энэ просто. Гляньте олборлтын үнцэн гэж юу на самых гэдэг богатых, тэрийг на мэд самые хэрэгтэй. богатые компании, да. И Баян посмотрите, как чинэлэг растут их хэшрейт хамгийн оборудование. И задайте себе один баян простой компанид вопрос. ажиллаж байгаа Почему они олборлтын просто хүчин не чадлаа покупают яаж биткоин, өсөж байгааг та нар харж байгаа растят зөвхөн биткоин шуудыг Хотя шууд это аваад байгаа ш. мультимиллионеры, мультимиллиардеры, Миллион миллиардер долларын хүмүүс байгаа ч гэсэн компани бол өөрийнхөө хэшрейтийг өсгөж байна. Эцэст нь бол маш их мөнгөтэй өөрсдөө бол биткоин олборлох хөрөмжийг шинээр зөвлөж тавьдаг. Мне хочется делать так, как делают они, вот самые Тэгээд богатые люди в зөвлөдөг. мире. За миний бодлоор бол энэ А хүмүүс вас хамгийн баян с вами. хүмүүс байгаа. Ну такой вот тренинг для Дэлхийд партнеров. дөрөв хүмүүсээс за ингээд та нарт энэ сургалж явуулсан. Thank you very much. Сайжиг баярлалаа. Энэ сургалж явуулсан баярлалаа. Вот. За баяр та. Пока-пока.